contractor le supplier ta na GST pek them toi da kan zo nai de topic nu nung ber kan kai de mai ma se hi zo na tam mai the kan ve de ka nga kan ve se ai kan zo ma mai the ni sarkar supplier le contractor te tan hian hetia contract ke ma supply mo tang GST rate chu su tok nu lo hi pek ta na omani ni jing khan cheng si thum sang u kan se to a ITC man chuan si thum ni lo a kha chu taxi ta shop chu chang zam ni sang kha zare chok kha sang kha zare kha pek tur ani lai ITC claim tu sang kha chu som ni nei wangin cheng za som ret kha a pek tur ani sang kha zare ni lovin ka tia kha ro thei ta ni chu ada di ta ka chuan a hiam tuai thei he ani hemi tan hian ITC kan soi to kha ko ni ma entir na hangin lo soi fi do ni la hei hi block troi tu te ne na training hi hoi ho tu la ke nin an ron soi ya pia kan han soi na sa ko ka ni di contractor te in lo kala a congress kun lai tam ko in ko pa in te ka ma ya a shop ka ti thei ma ai pe ka mo reng mai ko si a kong le ra le la ma lok khan chu wa chu ni hemi hi a koi mo ani tu tha sẽ là gió nó có thì thắt sung lọc vào cái tại thế giới này chúng ta ITC phần tụ này lâu tan contractor việc mỗi chuan quarter sắp na trên mỗi số bằng âm GST chút tel ma trên mỗi số bằng âm này á GST 12% này chuan mỗi số bằng xì riết mà nó đi khá contract cũng cũng vậy khá chú biểu chú voi khá là ta ITC plan tụ này lâu vangin avai GST pek tur zat chu che noi khat sin re khi ni ta ni noi khat sin re noi so pa nga changa 15% chu noi khat sin re ITC kha nei ta lo ni chu GST return file lu na apek ve ka ngai ta ni PDS khi he bi la hianin aum don thowa ma se kan soi to vai kan soi fe non to khem lo ma bill ala do na khanin 2% kha chu aum don tho to ma se thiếu ông tụt riêng sang nhà văn khá lòng thật sự bận sấy mình tạo đòn vào cái này ITC kiếm lò này tạo bộ khăn mình ăn đi lò in delete có sẽ vào ông này lò in delete có sẽ vào thì paragraph khát tên mình khát các số và in kalau các số này sẽ trên ngoài thật sự rất tốt tuổi khát tên tốt bằng ai để tạo hiện thì anh lấy na trong á cùng mà nó bẹt GST bẹt tổng nó khảo nhiều lắm các chuan nên nuôi các sinh viên tổng các bẹt cái này ITC phần tụ này ta biết mỗi hiện GST registration này thấp nên là trong in contract thọ na Tana man thâu cement iron rod etc thì lên đồ này tu hiện ama return chút tiền chút low file thì thấp bậc ta sẽ biết mỗi nó tổ pha GST pek tur anh ấy rất lâu chút đó nên là thiếu thằng số lâu đã try cement là rất là lấy na ITC sau đó em tiêu thật sự bị lạc đủ rồi thằng khai lấy tiền chắc không thì khai được mà này làm vặt được không hiện thằng thôn ta hiện iron rod cuối tàu sống sari lâu mà một ta sẽ cement bag sang lâu mà một bọc ta sẽ các thì tấm mà mấy cái số lâu rồi sốt của nó quan trọng sắc nó tan xem ta sống sari mà một lâu mấy thế à thì xin mấy đi chú mà thiếu mà một cái chú GST registration này sao enterprise trong in lâu lấy ta sẽ Hrethiam hian GST invoice chuan ai inject đó nè sao enterprise hian việc ngồi GST này nhé sao enterprise việc ngồi GST này Mizoram school mà đi 50 này rồi iron rod Winter som sari cheng sang li zanga zerin Winter khat SSN code 7215 avai noi thum si khat sang man CGST Mizoram school in dorani wangin hemizat SGST ko hemizat avai 18% ni cement ta bag zanga bag khat zari somre thei GST chu telma GST 28% yan so zanga som thumbor velni karinga zanga som thumle SSN code 2523 ni cement hi chu chuan 28% ani re chu cement chu CGST a achan ve 14 SGST achan ve 14 ni zati avai in noi rusin sari
sang re sakwa hi ani bung ro pa ni leina ko ta senga eta GST a pe sa ta chu noi ka sim ni sang thum sakwa alo ni ta invoice number te alam thap ta ani tu tha an lo in le chu sa enterprise ya nama GST return a GST chen noi ka sim ni sang thum sakwa he ta lo lam kan ti hi a pe ko sa hi hi bia ko ya min ga GST ne thap alo thum ta a bia mo ya chu return a file huna a GST pe to zong zong chu chen noi ka sim re ti alo lam phot do na ni a chan chu noi som panga kan chut lu khan chut lu cha panga ni noi som panga kan chut lu khan in GST pe to za ta kha noi ka sim re kha hon lam ta do ni automatikin an software siam khan ni alo chut na do na ni ma se sa la enterprise na do ra bia ko en bu ro a le na GST chen noi ka sim ni sa thu sa ko kha alo thun sam thap to awangin bia ko GST account ta chu mi za chu alo lam to ko kani hi electronic cash jar kan tia electronic cash le jara chuan sa enterprise in athum sa electronic credit le jara zo ka se chuan electronic credit le jara khanin alo lam do ni ITC ani kha input tax credit avaleina expect to kha noi kha sim ni sa thum sa ko hi electronic credit le jara lo lam do ni bia ko GST ka ta chu mi za chu lo lam do ni chu che noi kha sim ni sa thum sa ko chu chen noi kha sim re pen ata chuan a mang then ta a su fa ya pe ko ngai chu singa sa ro sa chap alo ni ta ani chen noi kha sim re a pe tu zong zong atama a le na pe to ITC a pai khan singa sa ro sa che hi a pe angai ta ani ITC man tu ra nei lo lai ai khan chen noi kha sim ni sa thum sa ko je tin a ro zo do na ni chu man ro dang le na ITC nei thei bok phei chuan lok na tir alo ni mai don ta ani kan sin han so na o so na kan ni ala ka sa kan sa chu ka ri ya ha ti ala ITC ha te do ka sa fa na ba ti invoice kan te thap te ka pi te kin kan contract kan ko na kan raw material ya mo an o te do koi ba ko mai champa ya hen ITC pe thei tu an o me ti kha ne ta kan chang chia so phatila kan sei ho don ni o khala ya ka kina kan se tur koi mo ta ke ro chu he ITC man tur kan nei thei na atan chuan kan bung ro leina ka lo tia dor te kha GST registration an nei mai ba ka GST invoice min siam sak thapa ma chu GST return an file huna an tar ran thapa tax form pe thap ngai ni invoice kha upload ngai ni chu cái mà này làm bộ in cái in đồ lại hiện GST registration cái này về ngay bộ cả mà GST registration này là có cái đồ tập sát nữa vì là cô na GST pe claim đủ vàng á GST registration tỷ lệ cho nó sẽ này thêm nhiều anh chứ bảo cho nên contract là nuôi sống chúng làm tất cả đó nuôi sống mới làm bộ lâu thì sẽ là registration cái này tổ lạc lộ thấu xuân thì ITC này thầy tôi rất thích khám phá tin nuôi sống chúng làm khá lâu thì ta sẽ là thì em tin em bảo TDS clearance se motel lo kha deduction e motel lo kha nin officer na nin mel shia ta ti lo tu ta ko ni la i ITC claim kha so an lo so tho van registration ne sham ya tha ma se chu me nei lo wa do ra tang in cement ro te ka lo le chat to sia a to pa expect do na a pe claim the sin ITC nei the chuan ti wa ka ti le no khan je nei wak to chung lo kan in do kun lai kha a poi mo ani san su kum liam ta ka din dor na te kha dor kai kha na ta na buat ngai na om to rem lo ni kum November ka din dor na kha du na registration nei ve ta thuti la ni kum ka din dor na kha tu na atan jon ni kum December ra upload to thur kha ne om to lo fa contractor ta na kan so hi sak la tan ko ni ve hal vek tho ni thang so kha a ve 12% ti le thì khai thế à khu sân đi chuan bùa đi chuan supply ba ngày đi chuan bùa supply rồi thì thế à đang làm nó chuan đi chứ vàng sở can ngồi contract hay là supply na không thấy thế chuan ITC mình thấy đồ cái sắp bán đồ sáng sáng là coi mình để mà ITC mình thấy thì đồ cái cần ta nó thiếu trả thì em một cái mà đi vàng á thì lậu tuổi á thì khai em muốn đi lậu GST là những xung đột cái ta nó hút sa sủng suy phân điều vàng in cần ta những thắc sủng nó tuổi lậu ama dor tu GST registration này về thấu ITC claim thầy lâu tu Asia hiền GST đã được hỗ trợ rem zo cái này
kan in thurwa la ITC min pe thei chak kan dor du tak chuan an ti tur an ti pha do na kan tan ko chen tam tak hu na rem sa ai no do na ni mi hinga contract supply chuak midangin an tho sak a thina chutianga chuan a thok tur mingin dora khan bungro lei tur ani lova an nei tu ming ni lova a thok tu ming zoka bungro kan va lei mai chuan ITC claim tur thei do lova chu wangin an nei tu ming nei en kim ka tir tur ani chuan kan sei fian dong ani sin mi kha Supplier hian ti thei tu registration an nei te vek simen do ron do te hian in ramva an ti te po tiam do contractor na tool ho do pa an chan an nei vek ani chu wangin invoice an pe vek thei cheu IDC ko an vek thei tur ani a ti aloi anom lo thunga chu wang chuan khatian atan khan in thurwa langa nang ni hian min pe thei angem nang ma ni chak kan ron do ram cheu ti chuanin upload link te hian in han ti ula adora te kha chuanin an thei chuanin khan in shriu da le na an ni chuan an ti thei ti kha chuanin in do hu mai do na te an ni chuan dor mai a he contract to lam pam hen an ti kha chuan dor da pon an ti ve su mai do na ni ka an ti tur an ti ber lam ani lo invoice siam te kan te lo ani zo su a GST nei thapina I dora pian khan invoice pe chenga a upload bok tur ani a ti bo po thiang lo nang ma ko ni da tha nga upload tel lo vai chuanin na ti ne ko ti chat chat thei tur ani ta to ka chuanin an ti thei ve kan registration ni chik ki chuan an nei deuh vek bok dor ge no chuanin ka amaro chufin ko ma chu registration nei lo kha do in dor pa ve theia noi som ni hu sa kha chuanin bu lo kha chuan noi som ni lai ani ve wa khan kum khata noi som som panga vel chap ti che thrin khan lom thei ni bu ro shar thrin mo kha registration nei kha da ni a khu lui kher lo chu wa chuan kha ti ni dor kha chuan I thiam bi chu la ITC claim mai na kha mo kha chu wa chuan claim le in du kha chuanin GST registration in nei invoice dik tak ni te in nakina thalea he kan in dor na hi GST ipe kuna ka GST number ne thak I lo enter the nge lo siak lut the nge chu ti ni sang ka dor se ka che te ko dor che ti kha I kan ta na tha kha te kan ti chuanin sa kha zare pe tur za som re pe te kha chu tha ta kan dia ke ma ni kha tai ma chhuah ram sam ngai ni chu kan ta na tha tu kha ti contract thoa tem te he tur ka ni ngai lai khan ITC kan te ma kon hian tam tam kan te ti do na ni ti kha ka che do ni他是怎么办法？他都看 IDC 他เป็นสิโลนิโลติคันเราชวนข้าอันนั้นเก็บการลงช่วงลงที่นั่นตาอ๋อตัวที่นี่จะมาที่ท่านเทพันลงจันอันลงนี่จะได้ที่นั่นมั้งมีเปล่าไหมดำโดยเนี่ยจะรอตัวถ้าเขาชวนที่ดูลงนั่นชั้นนั่นมันตั้งแต่การที่ไปลงนั่นชั้นเนี่ยใครมีตัวค่ะเคยไล่เนี่ยค่ะเองที่อันเทพันสู้สู้โดนที่เองไม่ติสู้โดนที่zo ke te bulan neta ti pron ti thrin nem nang ni je se tra noi sok ni hoi la men kan ni kha ni ta dam doi dor hi chon ai zo la dam doi dor te khu chuan ni an pe tha khop mai invoice hi cement pon an pe tha Supplier an then chi hian an pe tha ta lo thin ani chu wang chuan in nor ve te chu ngai kha ti ngan lo ti lo chuan nang ma ni a ko upload tu ra in invoice in dor na invoice upload tu ra in tiam to nuan upload to ni chuan in ron report rang to na nia kan nuan ni chuan shemna le kha ti kha kan pe na la na so cost notice te central nuan ni ro kha chuan in central la min dor ve mai thum to in va dor te kha central nuan ni mistake noi ti te ko kha shit te ko cha ne ni o me in an ma ni na share lo chuan office ko min ron zo to la kan she thei thova na ya dor bi ka kha tu subject in nei mấy thầy anh những này rồi mấy thầy mà xem anh thì thầy ôm mà ngày khắp bắt đầu tóc mấy rồi em cô rồi mình là cái cô nghe cement nó rất là này cái box cô rồi mình là cái cô giúp việc ta ula cô rồi mình là cái chú đi ra hiện anh thì về rồi cả số lo ai rồi là anh lấy ra invoice này thắp cả lên tax rồi thắp thắp sẽ rồi cement
zuar dang hi ka tiang ti kha vet tu lai ko zana ma GST tu hian anom thalo le hala ko ro minga chuanin a ol sam mai thei en mi dang po kha I hey contract na an thok don chawa I south block lam tong kan nia invoice min pek thei don chuan GST return na kan GST number ne na I upload thei don chuan kan do rang che in ti kha san an ti lo ngam kher lo mai thei in shot dam khan wa dan na khu sa re to khan ya an ti lo mai I tu ring in wa ship don ni ka chu